Kardom aprang sih ni litum nis ton for karbiang channel kana arat hanal tum han kardom pa jerik lo sini pini litum kadu bang putin ta sini pini lage jang ko chuklo pini ke ni phai kora truck ningkang surhini rain kora pli arani lo pini ani lake lok sabha election arani lo mate iti hache dera philo pinte ningkan great ner cap dong se choklom ta alang li han Indian citizenship ko si hokon ko Indian citizenship ko hokon det pena philo pinte alang li han voting right do ko mate vote ki jog ye phan alang li aja kong do ko bangso vote ki jog aja kong do lo liputang te kon MSC sontak CLP MLA la son kang bai pakpo patutu bangso arni ke pini ason bang ke MP kilik arani si mate ini MP kang bai arani bangso apothak ilitum langdam lo punte karbiang long akang pilong tapi penang ano bang tu bang pietu bot jok kono kason tak kasi non ilitum kido lake langhin constituency ang kang lo lang LP school lang LP school polling station lo sini ilitum dolo masuk polling station long kado we bangso polling station long polling apai kado we bang suri sira bang hokke pra sirkep do la bang song bang penon ki jok tang mate bang pharo hingi apat an non jokon elo le bang so dim non making sam et me et mi phun pen si jokon bang lang pen sam jin pen si jokon bang lang si non ni litum han paklang ponjin long ke person som joing jai da prang si bang wan bang khui si non ki jok bom lang ma mate ki jok ma bang thu paklang thani si lo alang di paklang pon di bom lo alang di non langhin constituency kapar lo profilang LP sekolah long si alang litum dolo bangso dim long no makke instam jin la pente mer mi phun ben si alang litum jokon bom lang la pente bangso dim no makke sulu sodak abilang sasang non tengke litum langhin siang do long makke non makke instam jin mer mi phun ben si jokon bom lang salong si ben long litum along kalong instam non live mate news tadi popular Nilong, person sonjoing dia jalan cerita ni kan. Beta pangga ko ni, cerita terang, news tadi